kusyaho agutakurundanira izoberi inde Elias Ritugusa hamwe na Sande Brian owo rumi orwo bonero bitutakaga kuretira mbwijire reka tubanze tkoreke bikuru ebyija bgebembiri uruzinduko rwa Amudomo Nyamitanga na Kibona rwatandikira izuba kandi kutwiza umukaravani twiza kubagana twiza kwitu Berambi ya factory y'amajane yigara Bushenyi eyerarikiriza bebembezi dry season. Of course dry season na yetu affecting. Agaheru yihanga US yayanga kwereze kitamborisho chete visa ekirukwichiriza bebembezi ba Palestine okuzo mu rukiko rwa UN Assembly. The measures formally deny visas to unspecified members of both the PA and PLO. Ninyongera okutanjera eshaha nibiri ezekiro amakuru agacencwire agekire ico rugakuseho onde Elias Ritugusa hamwe na Sande Brian owo rumi orwo bubonero uruzinduko rw'abanyakibina ca Amuda rwatandikira izuba muri Nyamitanga Parish hamwe na Nakibona Parish abera izuba basi banu babangura abantu ombyo bwebembezi ebyamaka ebyentasya ebyemishango hamwe na nebindi bingi abanyakibine cya Amuda ekiri kugita abakristo barukurugo mu itware y'ambarara bakakorera heru yitware erizo batanduka uruzinduko rwabo rw'umwakogu kandi aba bayakirwa muri Nyamitanga Parish hamwe na Kibona Parish kandi kutwiza umukaravani twiza kubagana twiza kwitu tuba twemere ntanda itukuretera abazire bitu abatwerurire hamwe tusanga mu Parisezi kandi tubaretere ntanda yo kwitiriza kwitu abantu bino bwetaje winji kwata abari kuza gukora byona kwatene byo mutuma ibyamagara byamaka makaminji garimo kutabanguko gatebekine abembezi ba Amuda bashobora habwenji baresero uruzinduko mu Parish zezi twegesana to sharpeninga each other as abajungo kubagamba iron sharpens iron so izo rero kubanzanira kwega umwaka ogu twizira mu Parish ya Nyamitanga twatayirana na Parish ya Kibona iziro mu rutayayo rwabire kugeza ku cyondoza twashanga bine ebizubu ebitari handi Yesu mazima bayumusite konka harimo aboro harimo abantu batabukire mitwe harimo abantu abatine kasente kuko basa kufuna right medical care yet amarwaro gari umbyanga byabo bamumbebembezi babikirizo mu itwareri basima ba Amuda bo kwijukaho barugire no kugira umutima gugaruza abakristo mu itware rya Mbarara kandi bagaruka bahita abantu bono kwizo muri sisira rwanye ncyakaro by'amagara umuntu nakwatwe ndwara amarimi yake kumajine umbuza kujya tuburwire bwanjye ni mako ngari mugenderaho akwata tayine mbazi nico kurebera umukaravani no ushange mpuyanje y'abantu kashanjo abantu mutwara kumwe cyeka bona bizire ahubwo kutunga umbazi gwabasha abantu bingi bari uko barwire ko ngati bine bujanje buri mushaho roho buri mbaze roho kandi byona ne byabusha so tubakunga tubagambira ngubwijo mbwingi ni mbagane aha birungi by'abana banyu mbagane aha birungi bya Amuda kwatirira abo kwatirine na nibyo kushengereza kwatirine ibyamakaye byone ko amakani go makuru cyane na giti nakakase cyukuraga kubibanya kafakara tukasigaje biciye binomuzo erizo abatandukana kwegesa ibintu bitari umwe na bumwe nyencha kareno bakura sawuri sisira by'amagara aho abantu baratunje kuragurwa kwa bushahandu arazitariza umwe na zumwe rero hasande bagire kitambo cya misa icaraye bemberwisha barisa icyo kuhendera uruzinduko ahabwa TV West and Aidan Bataringaya webare Aidan Bataringaya twagumiza mu makuru government yashohoza abashaho makumyana abatwiro mu kutende kwa kwesandisha tu omyoga yo kwemesa amatungo okore senkora ya artificial insemination abatendekirwa aba babirembarga ombicweka bitari bimwe na bimwe okwetorora ihanga ryona Dr. Helen Kanimbu gwenwe yabo mugenyi mukuru ha mukoro gwo kujweka bejyaba ugwakorwa famu ya government ya Ruhengeri kandi yajwekera managing director wa Nagric
please be ethical. I always tell people that you do good, do the right thing, and the money will follow you. That's my mantra. That's what I always tell people, my relatives. I always tell them that the money follows me. Yeah, I try to do the right thing. I'm not a rich person, but it follows me somehow. Someone is contacting you, please, I want to do this with you, this and that. So it follows you, and it will follow you. Omushomo guhagirwe kitongore cha URUS hamwe na NAGRIC kandi Dr. Hamid Rutaro orukuru kitongore cha URUS mu Africa kandi kitire mu sente mu kutende koko yashaba barisa kwejumbira mu nkora yo kukozesa artificial insemination. Abashaho abakwa kisente itwenke kitongore cha URUS ekirime bitongore bindi nka Genex twejumbire omukushomesa abashaho abente kureba ngo bayamba abarisa bayamba omukati sentezi ntwatagana na government y'ekitongole cya NAGRIC akuba technology nituleta mizi first of all amizaga agino rudio kugira ngo wakora artificial insemination nento zirisi zigi enyene zirazarwe niziba zijya mutindo gwa mani munonga urukwasa kuya munalita 30 makumyana buli runako. As you have seen, gentlemen, the trainees, that there was a lot of theory, and that theory is extremely useful for you to understand why you are doing some practice. Abatendekwa bahebwa amabara hamwe n'ibyo kozesa imirimo yabo kandi bashabwa kozesa ubukugo batungire okutungura ibyo kuri iso mbyanga byabo. Any other farm, for us we are here to multiply process of animals and the training of AI technicians as well as produce food. Director URUS and the ET, guest of honor, we don't want these people to recommend pregnant cows for slaughter. We will be reducing the herd size in Uganda. So we take very keen interest in that. Buri mwaka government kwatanise n'ibitongore bitari mwe na bimwe netendeka abashabo bo kwemesa amatungo kukozesa enkora ya artificial insemination n'ikigenderwa cyo kutungura umutindo gw'amatungo mu ihanga. Amakuru agagasha kwa Abdulkarim Sengendo. Webare Abdulkarim Sengendo emberambi ya factory ya majani eyigara Bushenyi erachiriza bebembezi omu district ya Bushenyi ekiresere hwebeyi yakendera kandi hati kilo ya majani eri hari shiringi 320 kandi nangwana n'abakozi okucendezubwa kandi twatunga okumanyisubwa ngo abakozi barukikomoro 80 bona babinjirwa meromo. Tayire factory Jean kukumanyisibwa ngo techikora magoba abakozi 80 bakemereza ubwahamerumo factory Neroni techibasana kwihora mu banka nemwe eyabire nakira amajani garo kwikomora kilometero 5 buri zoba hatene yakira umutwaro gumwe n'icweka nezindi nshonge zirarikiriza bebembezo ba factory G abembezo ba factory no bagirangwa amajani no batunga macho bwa hati abo kugira ngo factory mazire myake netine fertilizer yo kuhereza abahinji otire mune cyane cyabatire tukufuna twa averaging ha mutwaro gumune kichweka buli kilo amajani gano mataito muno kusinzire miezi enyuma oba uga comparing no mwaka guhoire ekizibu kwire bune kimanyire amajani gaitu galakinge fertilizer hatutuli myaka nkesatu tugena myaka 4 takufuna fertilizer so ikikiresera amajani gakora gakendera nekindi dry season. Of course dry season na yetu affecting tukusafuna amajani agala gayongiro abahinji arabatira amajani atarabasi gushashura na munonga mu 2023 kuruga nko mu kwezi kwikumaho mushatwa shashura ho kwezi kumwe no kwikumira n'imwe no kwikuminebiri bayongeraga neza na meza ashatu n'icyo kagadashashuye kandi cyarese n'icyo kubaho buri je amajyane beye kwa yeragaye ekagwa tutwaguma tujya mu neza kurugaye kandi twa maintaining price y'ibyo bitwine nyuma twashanga twaza omwibanja ry'amani kandi twayitira abahingi tukabashoborera imbere kweri
abahingi benyine bakasharamu ngo ameza genyuma tube tugarikire tutandike na namasi ngo tugashashure agenyuma turatunge sente tuje tugashashure Factory ejeni wajibanja biliyoni na enshonga habwenshi batari kubasa kuhebwa roni yono bwa hati tukagira ibisubu by'ebeyi y'amajyani ebeyi yaza hansi munonga amajyani gaba make mwe na income nayo yabanje business sente kuzibanki ugeraho ahubwo ungera ukiha yo sente ukabona usikwesa rero kazigara. Unfortunately for us twamara imyaka ena takatunga garoni yono. Our company is based on green leaf supply. How about that? Gamajano field kuzum factory. Factory is rich. Never change. Chairman wa factory yigara Samuel Muhereza ahakanise bwambirwa mu rukiko Bushenyi ngo factory gwire ngo bariyo bakora abo kugambe byo nabatari kwendeza company ngwebeho impamye ibyo niyo wish y'abantu ababe bariyo mu rukiko Bushenyi abaturana bashaba ngo factory gicinge inge kingwe konka kuko irebera factory niyo koraje kandi production manager yakushoborera gukora tunga amajyana make utabone cweka no chairman arukaganira factory jingwerije baba hinje nibagira ngo tubaherera kushashurwa factory ji kandi ni mpamya ngo urukiko runa nabaga kacikwa bitwarunda twikirizana kubugana umbero bitari byahare tukabasagariraho buteka bwitu bwa factory zitu eyigarana bwejo zona zikwatanisa muhereza yerukiremwe hamiringwe kutungura factory ji kandi yashobora kubatangira kurunda aba director basya ubwo abakuru bariyo bari kucondozwa twire tweta vetting process chairman wa board no chairman wa vetting committee zone chairman is ritano na board ba member the na company secretary is also a member abashabire barabiro mu gihe process lists zabarabire mu vetting zashoboye kandi zashikire mu mbere gotero mu muhingi aho kubasa kumenya umutakaza kwesingo umuceka cyabo tugenda kubashaba abantu abo babashujumege batorane mu gihe abantu abarungi abakumanya mu bije guteseza ekingwa cyabo company beho nabo babeho batunge ebeyi nyingi eruba kwisha kuganyirwamo fertilizer bwana mara ku majano bakagiteka amajani volume ya kweyongera processing nayo of course tuchakubana tufuna majani maingi to processing amajana abo volume nayo yongere ya mediti nagoge yongere mu Mombasa of course kakwaga ina maka fertilizer na kwate ngweko yongera nakasente nkukakoraki kakuicha Factory G eine zone zitano ku Ruguma district sashatu agarumu buhweju Bushenyi hamwe na Mitoma gasha kwa Juliet Charsima webare Juliet Charsima kandi okutusyaho embera y'abahinji b'amajani oko mu Bushenyi naruyuma Florence okurwa mu district ya Rubirizi nagira ngo ekitongore cya Lions Club Kampala Central hamwe na naba Bushenyi bakahindura magarage ogwa akazarwa ayino burema hamubirwe kandi nagira ngo abakitongore cya Lions Club batakatanchire kumuhwera yakariyo mu mberambe Narima Florence ow'emyaka 33 y'obukuru n'enzarwa ya butoha yo kubanza umugombora y'amagambo omu district ya Rubirizi ogu akazarwa inoburema ahambiri kandi yazara abana babiri embera ye terabire ya butosha ahabo kubura kasente ko kwehwera no kurebera abana be kandi obweza kija ya butunga bwa nyuma yenjiye kutwara umuyaga nuko aba Lions Club kumwirukanjira embera yanje inabenda umwakare keri embera mbi eyo kusiba kwe nkazwara busa nkarara hansi kantine na kitanda ntine na mfarasi ntine na katebe mu nzu ntine na nzi yo kubyamamo obukwenzi yanje kiyayereze kugwa nazo kare nazo mu mbera yo kubona bwena mnonga kanyi nabana abinko refuzi abatine bisena banyina bona kubora bana nkamukaga narunda necho kubarisa cyabura oguhuna yabanza ya Sima TV West ahabwe kiyamukorire hecharetira abanyambabazi kutandika kumurunda batyo bakamuha obwezi enzi yanje kayerize kugwa nasoberwa nayita umwami kakama Joel Chaimane Sisiri wa magambo
yizana ba TV West bakwata enzu bateze bisani bagirangira amakuru gona bahangira ahantu hona owe kuhika nukwe abara Club kucumanya ngukundi ensoberwa n'abaripa bakwatanise n'abaripa ko kwiza kunyamba Oguhona yayoreko kusima hachitongore cha Lipa na Lions Club Kampala Central na Bushenyi ahabo kumombekera enju bakamuha entebe embuzi n'ebindi bingi kandi we Cadet Benjamin akamuhasora kambanze kutwara mu kisago kusima umwami director wa Lipa n'umukazi we Vincent Bamugaya n'umukazi we abo kubabo bo babandize kwika henzu erigire kugwa barebe mbere y'inabenda umuntu kweta abaripa na nabara Lions Club bakiza bakanyamba mwe director Vincent Bamugaya we bare no mukazi wawe cyo mwakozire mukwatanise na timu yanyu mwena oba hatogu nari sembuzi yemwe eyamuhira bekitongore cha Lipa kandi ogu akagurayo nempu nemwe ecyari kugira ngo yakutunge sente za Parish Development Model akayongera kweyihomboro nani njantumbwere mwabwanje esente za PDM zinkura mbagamba nanye kinakufunaho nkongera mpunu nkongera mbuzi family yanje nanye kabene efuna kasente ko kujiyambira kusinga ngo kundije saha obwa hatina Rima Florence narebera abana mukaga aha bamwe baferirwa bazire babo amakuru agagasha ku Onesmus Ndyanabo webare Onesmus Ndyanabo kandi ntusima abakwatireho na Rima Florence nabo kurangu yatura omagara marunje tukiri omakuru agacencwire kandi ntusima aho rukuturebera hona webare na nokutorana okureba TV West tukize tubase kubantu humuraho tugarukana amakuru agandi Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Kurukubujwire je turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original shiraba original garments abashija enkito zanye nunji is original is our office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note nye bitiko byenda Penkoni yakweha utamuha umumudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nichi
kugenderaho. Hey, manya bino buraro burungi bwo murembe aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 wakozesa momo nobu inamani go kushashuje bwagura uri kozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukagitano star ishatu hashi ninga sho scanning code ku downloadinga momo app kushashuje kintu cyona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako ho wabo ine cyo kushashura nubasa kongera hazi wabo ine uri kozesa momo advance ejo niyo momo amani agari kuretera kukiraho. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Manager, ogito wagito. Konka batu mu kidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukazakunywa mbogo. Nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ngende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Otwiro ine chetengo echo kukorera heru konko inubwiremwa bwa sente. Hayes Recruitment Experts abari kutwara abanda heru kukorerayo. Bakuretura umuce gwabusha. Abujuna nabishiki abimyaka 20 okisari 80 nibetingwa okukorera cyenyonye Dubai Airport nka stewards, customer service, aviation workers, cleaners, security guards, check-in agents nendiza nyamwinji. Visa na air ticket nebyabusha otafirwa mu cyogo. Okwanditsa no kwabusha. Free registration. Interviews nizo kuba cheka Mbarara. Arwa mkaga ebiro 23 na Sunday 24 byo kwa mnanoku. Lera bakasese. Foot poto. Chenjojo nemyanyeri hihi. Nebiro 26 hamwe na 27 byo kwezoku ari Bomba Grounds. Foot poto. Shebiri zakasheshe. Esimu not mushanju ina not rukumi ninga not mushanju ina itani itano hamwe na not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga. Abarukayo oko mukahumuro tukiri omakuru agacencwire kandi ageshwekete cya kabiri nko muringo gumwe ogo kutungura imiturire y'abanya-Uganda na mnonga bakene amaka 83 gatungo mugisha go kwaturwaho okumara emyaka 22 muri district y'Isinjiro. Aba Compassion International nabo bebembira mu rumogo obwe bakwatanise na nabo bureberezo bwa Ankole. Amakuru marungi go kwatiraho amaka 43 omuri kigaragara district n'Isinjiro cyabaho obwempa bwezi bete ba president ba Compassion International babatayire omwanya ogu okonja kureba abo na mnonga abeji abatoni bakwatiraho okumaraho emyaka 9. As a great opportunity, and we thank God for all that He's using the diocese to reach out to many lives in this diocese. Are from different religious faiths.
okutaya yuku kwatankira kigaragara Church of Uganda CDC eji eri hansi y'obureberezi bwa Nkole Diocese. Abanyankore bingi baratungira ente warebo ine kiraro kitari munyena na nenu minto nari kitari muncho wa mutwe kirimu ebicura byonka omanye ngunyencha kari y'ekiraro cyawe tero mbwe nitwe ekanisa etari mu bana bato etari mu buhereza bw'abana bato ne kanise fili abanyencha haterho nebasa kubaho nyencha kari konkanyencha nebasa kubaho hati konkanyencha kari nebetaro abagenyi bete ba sponsor abaryo mahanga nka Mexico, Italy, UK, America, Korea, Australia na Ghana. Being with you is being with God and being with you too, because we are the body of Christ. So what can I say? Thank you so much. Obwezi obakuza konje umwanya okuljara Compassion International okurabera omuri Nkole Diocese abana barengere omuri 10 hati 40 no kubakwatira okumara emyaka 22 cyekumbi ubwigise bwombeka okushirira abazire cyo gukora cyongera ntasya n'ebindi benshi. Ebi turi gukora aha project tukora liquid soap, tukora enkwanzi, bracelets, kaka kinjwire, if you can see it very well, tubwekora, tukora enkito, tukora amashweta marungi na niwo wijo kagareba noshemererwa abana mbabazire cyarane cyebigere mbone nsima habwa supporter kunga netyo kandi ebyo nabiretwa sponsorship funds. Nabiyo nabyakorwa bwanyumyaka 22 abana bo kurwa mu project bashabazire okosakiraka nabo okwehangiraho echokora zire umurimo gwe no kureba ngo mwana yatunga ibyo kumukwasa yana rugumuka ndibijwaro n'ibindi byo kurya no kureba ngo yamunabisa namizi yagateka yanywa mizi gatekire yarebwa ngo tiyarebeka kubi ahamagarage umubyumbiro no byaheze. Awa TV West ndisenyomo Gideon omuri kigaragara isingiro. Webare senyomo Gideon ntugumiza muri amakuru omu district ya Ibanda omucharo echa cyabugija ecyo rukushangwa omuri bufunda hariyo mukazi orukubisa hwekaye wenka kandi na tachira abanyambabazi okumukwatiraho okureba ngo yakuzo mutabani oyinoburemo aha muberugwe Miriya Nasozi nagira ngo umwana we akatunga uburemezo ubu obuyabire yasemyaka 3 bwanyuma yo kurwara umushwije. Maria Nasozi ori nasherobwezi na mnunga rimwe abarebi ba TV West nompangisa street ya Kashatu hometown Ibanda ogunashira obwezi bumutabani Isaac Mugumya emyaka 21 akakwatwa nkomushwiza komwana kwarwara umushwiza konkaka ya kwasirwe gwamara kuchira gwamurenga gwamuzo mutwe gwahikabongo kugwashira bongo yatandika kuguma mweni yakaba yaza hansi tiyagaruka kwimuka kwihagumukwata twamwirukanze twamutwara mu irwariro eryishaka shaka twaraguzayo konkabashaho byabashobera batohereza mbarara rifaro twashire mbarara rifaro bashanga ngo umushwiza gumurengeri batuteka ashitanda twamara hamezi nkashatu bagumana bamaraguriza konkati yabasagaruka kwimuka yabasagaruka kwehindura twagumana tumurebereraho agira ngo akijatunga oburemo obwayikize emyaka 3 y'ubukuru buri wiki mbazgo mwana ogunimba n'inshoreze mitwaro 5 hata ntimaisa ngo buri kwezi nimbanye no kuronda emitwaro 20 kandi nkanye singo mara atakubasa kufuna sentezi. Maria nashaba nyambabazi okumkwatiraho ayongere kutunga emibazi yo mutabani. Buri muntu we nari kutureba TV West atuherezo buyambi buri omwe mukamara hango kwara mukwateho umuringo gwe
ebitongore biri kuyamba abana nkaba batuyambe iwena wakwenda kwatiraho omucharogu nobasa kumukira simu noti mushanje noti ibiri 36 38 nshanju na munana kare ni twentongera yira karyitu aha abanyambabazi bambe murebeke ngo mwakwatiraho omucarogwe kandi yakuza omwana we kurunji twagumizamo n'amakuru abazire omuri burenge rwizuba na nebiceka ebinde byihanga bashabwa okwerinda okuremesa abana babo okwetabo mu mpaka zemizano hamwe na no kweshongora okuhaburuku kwahebwayo RCC Wambara City Catherine Kamwine agambire ibinyomwa bazyo ahampaka za National Primary Schools Music Dance and Drama Festival eziriyo zihindura ahari Mbarara Junior School na Mbarara High School. Abantu benji na munonga bazaire tibakumanya mugashogwa abana kwetabo mizano kurra amagara gabo garije ni kimwe ha kintu ekiri kuza amagara go mwana je aino businge kandi ashemereye ngwenu nsima bazaire aba basekwikiza abana babo kwija n'amashomero agateiremo amani kureba ngo abana babo beija amashomero gabo gazwekera empakezi zetabirwamo amashomero garuka ikigana 25 okorwa mu ihanga ryona Kamwine akoze isomo gishogo kurabara amashomero okurekeraho muzego kupakira abana kimpatira agumize ngo encourage nehenda amateka kandi government nejujumira twara abana bejiro motoka bafunzire benyigire nkireta abana obusinge buce n'abandi baragamu bakora kusinga nebindi ntushaba amashomero gona gani gatwara abana one any trip ninga cyone kibakuza mu kutayaya abana babo barebe ngo babateraho entekateka yo kugira ngo abana bayitubona bagendaje abo kwa government katahwiteka cyo kubanze kazura abana kuzamarore abana bakaba barwara ninga bacutara babakubi okutwara kuba abana nikuretera abana obusinge buce bahikayo batakine magara marungi omumpakezi abejeno bahayahaya na rombintu bitaro bimwe na bimwe omuri yo kweshongora okuzina okutagorra okugamba za speech ebitebyo hamwe na nebindi binji abashomesana nabeji abutugambireho nabo borekere akarunji akubashanjiro mu mpakezi intero muranga bazire kuvaringa education na MDD abana MDD cye kuyamba abana nibe exposinga themselves kandi cyogera kuyunganisa district abana kumanya kugira ngo Uganda yabo bakimanye kurungi Iji music net yambo okongera talent yitu abantu bona bakatumanya nana amatezo kweyonjera. Children involved in arts perform better in class. Why? Because MDD trains their brain to listen, to express, and to think creatively. empakezi zikigurwaho mu butongora harwo kubanza kandi nazija okuhendera hizobe rya Sandeji aho amashomera garasinje garukwija kuhebwe birabo bitaro bimwe na bimwe amakuru agagasha kwa Sengendo Abdukarim webare Sengendo Abdukarim tugumizamo na namakuru emihendo y'ebitoke omu butare umwe na bumwe etandikire kutemba kandi umunyamakuru witu yako mu katare akomu kikona aho mu rurembo rwambara okureba imbere uko yemerire abarukushubure bitoke mu katare ko mu kikono muri Mbarara bashobangirirwe bwanyuma yo kushanga ngo beye bitoke ne yongera kutemba ekintu cyo bari kugira ngo bari kubisyo mu katare babura kwiha mu maguba gahurire cyangwa cemera mitware na network banda kacaka kariya mitware bi network nawe mbere ryeto mu kataraka abashubuzi nubirukangira bamagara barukwijana ebitoke mu katare okubaguraho ahabo kuba kataraka hangwa Kambarara na Kampala ebitoke nibo byendesa amana no gw'emihendo erabetembere
Omukatara karwe bukona abashubuzi tubashangire barakura muze bitoke birugire mwiza hamwe na kabuyanda kandi bice kubera hebitoke birungi mukaga ninga munana babiri bagera muri zo mitwaro 20 no kwengera higuru. Katala tepe twatwale kampati kitunde batunda muperaini satu kasemba yo gonna matinyo katundira kampala bakugamba kutwala naye wano ogula average mitwale satu akusajjeko ebiri kanana yawo tunasobola emmere banka za kutusiba baba rukwihe ebitoke bikuruga abahingi nabo tugambireho nabo. Chihango na chetano kiriho na cyamukaki kugira size ya bogo yana wetani cyo mutwaro makaga so ko byo guhinga ibiri imezwe muza kuba ogonga ikirunge njura yeta gwisize muyaga indoge nza kuraka gire bitobo cyakuba hati njura ko kugwa zana konga haza mu miyaga enjara yone ija kuba kandi ija kuba utembe bitoke nabwa kazura kabiremu umucyaro tibirimo bikarwara ikikoko Gashakwa Arwaswa webare ari waswa ntuza kugaruka tumureho tugaruka namakuru agandi. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanjo mukaga hata Itano, chenda na mwenda, ananeina, tina events. Nito tuwengo muri burengero rw'izuba, abino buhereza bwo murembe. Katochi, yeri no bunuzi bwayo. Katochi, kerya hamutindo. Katochi, okurugeri izuba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima. Byaguma binamashemererwa. Ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munyweco katoki eri no bunuzi bwayo katoki kerya hamutindo katoki eri na chama chayo muhute katoki yerya hamutindo katoki alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho umugisha gwitu nk'abanyambarara n'ababurengero izoba twena Glory Salvation Church ahansi yobuhereza bwa ayibazi bwa Ministries International nibeta abantu mwena okwiza umukushirira rahanga witakira kuboneka ntushangwa muri complex upper hall opposite na Moonlight Restaurant High Street Mbarara okushaba kwitubura Sunday kuri kutandika na shahi ibiri kwikashahina urgashahina kwikashaha mushanju mwije tushirira ruhanga mwize n'abarwire n'abazingazingirwe sitani Kristo wita abakomorori Yesu Kristo takahindukaga ngo kuyabirari na hato nukwakiri ukumanye bikukiraho rero isumweje zero mushanju 82 makumyana 55 58 Yesu Kristo wita murungi akurinzire akutegerize akukomorre akwamagara masa Yesu Kristo akumugisha gwamana Chibaya Youth Development Sacco aba kugom kurwanisa bworo okubika